Pozdrav ljudi, ja sam Zoran i dobrodošli u novu epizodu Kompasa. U današnjoj epizodi ćemo pokazati kako naučiti psa da preskače prepreke, a vi to onda kasnije možete sebi iskoristiti za bilo šta i jednostavno nekakva dodatna stvar koju možete raditi i naučiti svog psa. Uživajte u nastavku videa. Kao što sam rekao u samom uvodu, u današnjem videu ćemo pokazivati kako naučiti psa da preskoči prepreku. Ono što bih htio naglasiti na početku da isto bi trebalo psa malo prije tog prošetati, zagrijati, poslije će tu biti nekakvih laganih preskoka, treba ugrijati psa da se pas ne bi ozlijedio. Također možete početi učiti psa bilo kad na ovakve nekakve niske stvari koje će vam prvu pokazati, za nekakve više prepreke i više stvari, znači nemojte štenadi nekakve mlade pse koji se još nisu razvili do kraja, zato što taj doskok poslije neke veće visine da ne bi se pas ozlijedio jer se još do kraja nisu razvile sve tetive i kompletno mišići. Pa onda pripazite na te stvari. Evo, pustit ćemo Astru da se izvalja, pa idemo do prve prepreke pa ćemo tamo dalje pokazati. Odi Astra, odi tu, ajde. Znači ono što je jako bitno, pas u biti ne zna šta mi tražimo od njega. Ja ću pokazati sad jedan od načina na koji to možemo napraviti, a ima više tih načina. Ovo je najjednostavniji, koristit ćemo samo se pokazivanjem, nagradama, pohvalama i psi to brzo shvate i prihvate. Ja ću koristiti za taj preskok zapovjed hop. Vi možete sebi izabrati bilo koju skoči, skok ili bilo šta. Ja ću koristiti hop jer sam na to već radio s Astrom, pa ona u biti već i upoznata otprilike što treba. Evo, opet se valja, pa kad se izvalja idemo dalje. Hodi cur, idemo. Znači doćemo sa psom, pas u biti ne zna šta mi želimo od njega. Sad imamo dvije stvari, dva načina na koja to možemo napraviti. Znači možemo uzeti hranu, hodi curo. Pa možemo, evo ona će već sama preskočiti, pa možemo sa hranom prebaciti psa, možemo hop, nazad. Znači bitno je da prije nego što radite taj pokret, taj preskok, da koristite i zapovjed, hop, bravo, nazad, hop, da pas poveže taj hop s tim da bi on trebao preskočiti. Biće pasa koji vam neće htjeti preskočiti ni ovu najnižu ili još niže što si stavite. U tom slučaju znači vi možete proći zajedno sa psom da mu pokažete. Isto kažete hop, prođete zajedno sa psom, nazad, hop, bravo curo. Znači pohvalite psa, date nagradicu i to je to. Primijetili ste možda da govorim hop, nazad, hop, zašto? Zato što danas, sutra ako se odlučite možda to raditi bez povodca, kad pas se upozna sa tim riječima, vi doslovno možete pričati i komunicirati sa svojim psom. Kad je pas savladao taj nekakav osnovni dio, možete si podizati, vi sebi prepreku, sad imamo ovdje ovakve, vi sebi možete to staviti, ne znam, 2 grane, pa staviti preko tog granu kako god želite. Ali evo idemo pokazati na ovu veću. Odi curo. Tu. Ne još. Ajmo hop. Nazad, hop. Bravo curo. To je to. Znači vidite sad, vi kad pričate sa psom, kad pravilno koristite zapovjedi, kad govorite hop, nazad, hop, onda možete napraviti i sljedeću stvar. Sjedi. Nakon dovoljno treninga, hop, nazad, hop, bravo curo, bravo. Znači vidite kad komunicirate sa psom, onda kad dođete do tog nekog nivoa, znači vi možete pričati sa psom hop, nazad, hop i pas će to povezati. Kasnije, kako pas bude prihvaćao, kako bude dolazio u formu, znači možete povećavati tu visinu prepreke, kako vama odgovara i onda opet raditi sa psom hop, nazad, hop, bravo curo. Znači ne bi bilo loše svaki put dok učite psa, kad dižete visinu, da taj prvi put odradite na povodcu, čisto da imate sigurnost i vi i pas. Kažem, to su nekakve osnove, kasnije se to može koristiti i u agility se koriste preskoci preko prepreka, u sportskoj radnoj kinologiji se baca aport preko prepreke da pas donosi, a nije ni loše, kažem, jedna nova stvar koju možete naučiti svog psa, koju možete raditi sa svojim psom, a vi onda zapovjed hop ne morate koristiti samo za preskok prepreke, možete naučiti psu kad kažete hop, on će znati da treba skočiti, možete da se popne na nešto, da skoči na nešto, tako da, kažem, jedna nova i zanimljiva stvar i dodatna stvar koju možete naučiti svoga psa. Hvala vam što ste gledali, hvala svima koji me pratite i podržavate, like, share, oni koji nisu subscribe,
i vidimo se u nekom od sljedećih videa i naravno ono što nikad ne izostane na kraju treninga, loptica. Uživajte!